Tamu lehua mai arona afilo ia le suma le tiko ia to ia le minita yao ya to ia si talana talana ko fapea ia le sapati mai tagia mai fifia o awai le sapati si ia tu fita fao na filo ia na famina te ia whakateira ia le suna i le Iakopo ia masifau ia o le sa whawhilo ia tātou i le sapati i ngata i lea o le tumatata o ia na hau ia sa whitau o le tātou tuspa ia ai masi o le awina tātou tūlanga ia o la ho sao ia o lona ia o le mawhinwhana ia le whataka ia i nita ia o whaia tātou kaya ngana pa ia ia i lawa sunātou wata mani lawa whima pa ia o ale uku moni tana ia ma whaia lawa sunātou poto na whamatara uku lawa whima pa ia e a vea leo se whamanatu a vea o se whamalosi lai mātou a o iai o mātou ola i nei lalala mātou te tausi loa tu le langi ma le ola e whawa mātou te wala hapu loa nai ia o mātou fisoso ani sili e te whaamala malama upola o whiona pa ina whetalai o i le nisa pati ina i mawhai o na avea o se a waila awa o mātou i mātou ina i sulu ai te lawe ina ai nisia nana mātou talo lea ka mātou i ia i whaafona la e nalisi amen ua whaantuina se te au mo oe maa o i le sapati le nei se au tu e whapea nganu lue whaatasi i le manuia nganu lue whaatasi le manuia mua permito e iwa a olona whai uko e mua sepulu man whaa se ia whaanata i le lua sepulu man fitu e peo na tātou whaitawina o le tusi mua re nei a paulo i le ekale sila i permito ea e ai le tusi mua Coronito po le mua le Coronito. Whai mai le tawala ina ua vai atu paulo i le FAILAUGA i o loto matangata le ekalesia i Coronito. Na ia whaamanatu ai le ekalesia i Coronito. Ina ia awa nei whewaiwai ai i nato. A ia tasi i nato e te maua i le mua le Coronito o rana mataka le mua a o lona whai uko si fulu. Na tusi paulo i le ekalesia i Coronito ina ua iloa e paulo tapo ina whapaupau maami ronga whapaupau. Na ia whaamanatu i le ekalesia i Coronito ala o le rii, ala e tatalo na latu saravangia. Ia avea Coronito o se nofuanga e fio ai le rii whaoro. I le mata upo e iwa a toa o le tusi le nao i Tafesilafa'i i le sarapati le nei. O e tolu ni vaenga o vai ina ai te Tafesilafa'i. Vaenga mo mua o whaautuina e whapea. Au te beno le apostoli. A o tala i paulo le tala le nei le ekalesia i Coronito. Na iai tangata na tali tonu ia paulo o ia le apostoli. Ai nei fo i manatou nātou tele tali tonu o paulo o le apostoli. I le matanga o le mata upu pēr e whaai ia i o tatala i paulo se fesili e whapea. O tele o au ea o se apostoli. O tele se apostolo ea. O le upu le nei apostolo i le whaunaina. E tangata tama mai o le tusipai. E mai o se tangata na whaani ai lele. Na li wina e avea mana Tafesilafa'i. Na luena o lana mata upo hiva, a lona whai upo e whaa se ia whaangata leo. E te monga ai le li wina e le ali o pau. A o moa o ia i asau. E avea ma Tafesilafa'i i le ala i tamasete. A o lea o tatala le mata upo hiva i le fesilia le apostolo. Pele o ia ea o se apostolo. Ma whaau ai laro le mata upo hiva i isi fesili na tūmai mai. O te lesa o loto e. E leo na una luenga ea o tō Coronito na o mai e le ria. E mawhai o na tātou whapea e liwa ima whaletangata.
Atomu ale maltonu Paulo inana ola wala winu. Ue e fesili ai i fesili whape. E tai woi. E leo le maltono le apostolo. Ai ore tau mawhai o le apostolo e whaatani tonu tamata i Korinito. E leo tali reina o ia o se apostolo. E iai teimi o leo ranga i te fesili nia ai te ola wala winu le isi tamata. E ai le teimi o leo ranga tātu te le tali tonu ai le suinga o whai ele i leo ranga o le isi tamata. Au nisi o te. E ti maana e ai atu o sui tamata. Alai lawa e te mawhauwhau i le tua nai o tamata. Alai lawa e te mawhauwhau i mea sati tupu i le tua nai. Pei tai o le apostolo Paulo. E le i avea le tali tonu o nisi tamata e pale sia i Korinito. Maala na tau fia mai ai Paulo. Malana vaai na mau i tamata o Korinito. Ina ia nato maua le pale lea e le pala. Na ia whaatusa le tamata e au i se taua. Ai le aiso na tangi e te maua le whaiupo e fito o tātusi whaitai. Masa leo maa moe na te whawhana i ana mamu. Ai pe tofu e ai le swa susu mai le rafu. E whape nā, le ngā ruwenga wha apostolo. O lo tautala i le whaiupo se fulu mato. O le tofu le apostolo o ia le tamata na lue i le mea pai. E ai mai mea ai o lo i totonu le manma. Na whaeloa ai e paulo i tamata o Korinito. O ngā ruwenga le wha apostolo. O ngā ruwenga i eiro le tau. O ngā ruwenga i totonu. O le ngā ruwenga i te le whaia fua. E le i tau fia mai paulo i le tau na whaeloa i tamata o Korinito. O ia o le apostolo. O ia o le awa whi awa le li ina li liu i le awa o tamase. E lawe ina tamata o Korinito. Pape nā le neiso i tuama roe. E iai taimi e sau ai lau sa walima o mai tala e te whaanumu ia. E iai taimi e te le tau, e iai taimi e te tau na whai e whaeloa i tamata o oewa e su, pei o Paulo. Na ia tau na whai e tau atu i tamata o Korinito. O ia apostolo na tofi mawala au i aile. E koi taimi e te na mona ai lo vai wala. O na ofisili matala e whai mai a te o. Pei o Paulo. E ui le tali tomo tamata o Korinito i a te. E le i tau fia ma whaavai vai mai Paulo i le whaoraina, ma le whaoraina le fina ngalo le tua e Korinito. Wāenga e bua o la tafi ala. Ngā lue malele ai o se tau. Ngā lue malele ai o se tau. Te maua ia e tusi whaitau i le whaiupa e sifuma lima se ia whanata e sifuma tolo ni tau kulawa le eo. E ui na wana whamanatu e Paulo i a Korinito leo te lenga o le apostolo. O ia o se awewhi au, o ia fo'i e ai mai mea ai o le malumalu, mai o totongi fo'i le ngā ruenga wha apostolo, o le ngā ruenga awewhi au. Nā ta tala e Paulo le whai upo e sifuma lima o tātu si whaitau ni upo e whapea. Ai o te le whaia se mea e tasi o nā mea. Korinito, o mana o ta'u atu ia te koe mea uma te roa i ngā ruenga le apostolo. Ai ui i nei mea uma. E ui se ngā ruenga i tutongi, o se ngā ruenga i ti ngā aina mea te tau na maua le tau. Korinito, e ui i nei mea uma. Ai o te le whaia se mea i tasi o nā mea. Korinito, o nā mea uma o tusi atua. Au e te koi. E le ise tau i o te mana o le. Ai se a, tantana e whai upo e sifuma le iwa. Le talia Paulo na talia, ai wa e ui ina o sauroto mai tamata o. Wa whaapolonga ina au mo tamata o. Ina ia atili ai o nato o tele tamata o te o. Korinito, o te popole se tau i e te almai a te au o se te tongi o la umarwai. O le a ofo ina atu, ina ia to o tele ai ni tamata. E tau ai e tara ni lei e Jesu Christo. A tau mui ma whaiona e whape atu. Tātou na kue lava mori tau. E le mawhai a mawhai se ngā ruenga pe a whai tātou te rei roa le tau. Ai se a, le ala nā e te usua i tai au na luna si tu rou sa patima na mango le. No le te iloa mo mai e tau. O le te iloa le tau i oro usu le tai au i na ruenga. O se ngā ruenga e te whai au, e te iloa e te maua mai e tau. Ai e le mawhai ona e au e whai se ngā ruenga. E ai e iloa e le eise tau. Pei tai moe i le sa pati le. O Paulo sa o fofua lana nande. Malele ai o sita.
no fofua na manuima Paulo ma le fesili na ia fesili ai le fai upa skuma na bari le tua o fai a fua na manuima le a sabta la ia sabta me te au mai ka fai a fua na manuima le e mai te fai e tomo le ka le sia e kolni na fa amoe moe ma tawi tomo Paulo i le na te tau bia nana manuima la moe le tai auni ia tatu fa amoe moe le na te au mai le tali o tatu malu. Ma le vaenga muli o le tafi a. Tau o malu beu, te maua i fai uku tatu fai tawina, se i opo ina na toi fai uku. Olo o tuli lawa le tali le fesini le nei le fai uku as kunu mai ba. Le tua, le a ea so tawi o te maua, i leo fufueina atu hau mo rangman beu. Te mana au i tatu e kale sia tatu te toi fai tawina, tatu e tusina fai tawina, i le tai au le nei. Pai tau, ma le nese, ma le tuto. Mo mōre granito iwa, a orona fai upo e lua sekuma le whaase, ke whangata e lua sekuma le fitu, e a whai ua. Whai tau. Te nei noa ea, e tau sini o ia ta, e tau sini o mai ato, ai maua le tau e tau tas. Ke whakea maua o tau sini o, i nei o tau maua. Lato mau e whainai mo fie, whakatau nei a parawa. Lato mo i walato whakea, i a moa le whane wala mo fie. Au tato, i nei a maua le whane e me parawa. Wa me moi, o whakea na o moe e me me wale e o. O whakea na o tui, e me me e tui tui. A o te tato e a me na me tui. A whaia e Roma, in a day, in a Havaria, whilst at the Havaria is Me whaaiku, le apopoa e apostolo i Korinth. I le ave ai o se te au whaaforinga o se tau siyo, o loo tamu mo e ai ni tangata i aretanga. O le tau i lea ua i loa atu e Paulo mo ia lea sa fesili ai le whaikupa se fulu marabalu, le tua le a e a sauta, le a ua tali le toi whaikupu, o le mata upo e, o le pale e le palana. O lo manao i Paulo e pale ai oi, ai o lo manao i fui Paulo e pale ai tangata o Korinito. Nai to tono e le nima Korinito, se ta aluna e ismiangi. E ta ibua tau sama na whai ta aluna. O le ta alona lea na whataita i ai le ulimpeka le ai le temi nei. Lea sa whaatusa e Paulo le savanina Korinito. Awa e noa le leile Paulo. E malama lei tangata Korinito i le tālonga lea ka e ino le tālonga. Na taita e Paulo, na tata e Paulo Korinito ina ia tali le fesili le whai upa se fulu marabaka. Lea ea sautana. Mai tala whasoro pito le tālonga nei o le ismiange. E te tau ona iai salwa ai mau. So stangata lava e alu tālonga le. E te tau ona iai salwa ai mau i tālonga. E te tau ona le lei lawa me. Te tau ona e a niu pulea. E te tau ona e te tono e te au sia le sini o lo e tuli matai ai i tālonga le. E te tau foi ona iai se tangata e fesosoani ia te oi. Ina ia mawhai ona e whaawa wina i te. Pe a e le au sia i a inga. E le mawhai ona a vea oio se tangata ta alo i le tālonga le. Ua i le tai hawa le. Tu ia le tālonga o lo whaata mai e lemi Korinito. Ai sa i o tawa ai 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 no le taano ma le savalina Paulo e whai ai se whaamaosi mo i tā ua i le sabati le le. O le ara se wa ai mamao Paulo sai ai mo Korinito. Na manao Paulo ina ia lawe ina umatangata o le e kare sia Korinito. E ui so rātou vai. E ui le ana whapaupauna tāpua ina whapaupauna rātou whai. Ai na apa i lawa Paulo. Ina ia savavani alo leto. Ina ia rātou maua whakasi e pale e le pala. E whape nā se whaamarosi mo oe maa ui le sapati le. O lea ua toe lava o se ana wha e o tā foe mo le nei tausana. O lea ua tai loa atu te sena. O lea ua whatau mua hapa o tātou sā e le nei tausana. E pei o Paulo,
Na ia iloa atu le tonu umo lana savalinga ma le whiawhianga o umo na tāpena i le tua mo ia. Ai le manao Paulo, ma manatu whaapito Paulo i lona tonu uma whiawhianga le. O umo na tāpena i le. Ai sa ia whaia se ngā ruenga mō polisi. Ina ia tau ai le toto le i whaola na maliu lumo le sata. Ina ia awa lawa le i whango setas. Ai ia maua le rangi mani hora le whanata. Avea e tātou e pei o Paulo. E whaamalosi le tasi le tasi. E le ngatai na tātou au ria whaatasi atu le whai unga le nei tausa. Ai ia tātou maua whaatasi se e ka le sia whiwhia. Avea e tātou e pei o Paulo. Na ia whaia se ngā nuenga malele ai o se tau. Ina ia lavea ina nia manga mō lona māru. Avea o tātou e ka le sia e pei o Paulo. Na ia i loa vaivainga le e ka le sia i koroni. E le ialu ma whaiwhaitanga i ai vaivainga le e ka le sia. E sa ia fin e a apa atu e whai loa le tala le nei le e ka le sia i koroni. Ina ia lātou maua uma le pane lea e le parara. Avea e tātou e pei o Paulo. E whesosoani le tasi le tasi. Ina ia tātou maua whaatasi le tau. O le langi mani rola e whakapara. Ono Yesu. Amen. Amen. Le tua lo mate te mai uri na.
Mātou lau tu mātou tamata mātou tilo. O mātou tamata yamsa. Ai o mātou tau letu. Ka umo na e tape. E ala i le maliu o lau fio i lumo le sata. O mamama tau lona o mai lau whana. O mātou tamai o lima. O umma le mana benga lau whana. Ua mātou whanongo fo i lau upu i le leitai au lau sapats. Le atua e le eso mātou mālosi. Mātou te tamo mo e ta mai atu i le langi ma le ola e whaava. E mātou te whaalamo lamo ma whaamo e moi le whesosoani e logo ngāma pa i. E whaamālosi mai ia e mātou ma le mātou sawali. Ina ia avea mātou e kālesia i hau Spain. Mātou te pare le para. Mātou tonai o le langi te ata ape atu lau e kālesia. Tai ma pui i mātou se ia li atu lau sapati te awi. Mātou whailoa i fo i atu le vi ima i atu oi. Whamanuia oi tamai se awala whakatoa. Whamanuia oi le tamai atu i malu ma le tina a le nganta i lea o le loa lau e kālesia le tua se ia omi nega mātou whana. Leina tasia i mātou e ala i lau whaasoa. Whaafteutele i lau whaafonga i mātou tausa. Ono lula wa swafa pele Yesu.